ni na wikwati musaisya ni watinda nesa ni saa yingisyo ya bikango kethie na nkiutho cha nthini wa kilungu cha Uiiti muthenyani wa umuthini na wikwati no utindie nesa na muthenya waku wethi wa wi wa kwaila ni enda indi twatia ni nthini wa Facebook ila ni Mutongo TV, YouTube ni Mutongo TV official. Tuma utumane waku kana Makulyo yaku kusila namba ni ututumane mukubi ili 395 twaselela wala twatilile chumwa kithelu na ndakitali Kusungia Makulyo maku ala withitwe uitumana indi no Makulyo ni maingi isungia amweti iko kwata na ethani wa kanza ethani wa wacha tukasungila ba Makulyo maku ondere ndo muthocha ndakitali atukethie nikenda twende na Kusungia Makulyo muthenyani wa umone ndakitali. No sia muno kwa masira na Dr. Geoffrey Mutuma numere from Zambezi Hospital itaitwa in South C Nairobi na nini thwa Kemri kigunikila muno yulu wa cancer na umundi ni tuone no banini muno yulu wa cancer muno cancer yaka nundu makula tu songia umundi ni tu songia yulu wa muno Makulyo maka. Na chuma kithelu twatilile yulu wa cancer ya nondo. Na waweta kanani cancer itawa nekabwa watwasilele baba waiseni muika wiba ulawi at risk ula tuanya kwa sawe muisioni wa kuwatwa ni kuwa wa cancer ya nondo. Wa cancer muikola within wa kuisoni munene ni kwa miaka miongo eli mundu na idhewa miaka miongo eli kwa cancer ya nondo is very rare. Lakini mundu tumedhewa miaka miongo eli kuthea mpaka miaka kenda miaka 8 imedhewa na wimbu nondone na muno tasisia uwimbu without ne cancer ila tumita fibroadenoma na nicho kitumi matukano te ya from atalia then wakunikili muno then wa Kemri te ya twili tutambia kuisia nondo twe na miaka 10 12 15 19 20 nundu nibetha wimbu na wimbu usu muno without cancer tumita fibroadenoma na twengi mezo mana wimbu usu be mama na mena go maita pasya mundu mekala mubaka ukazana na mamuno na matuku maingi tonete twengi muno kese so mana kana na wimbu wona wamanie lakini ndata bya muno na ndata binya na kisa kukira dondo mwe na nebie muno lakini usea wayo matuku maingi wale cancer niko tono konifuati katika wa cancer lakini matuku maingi ti cancer below 20 years muno ti laisi muno kwa wina cancer of the breast wana wina wimbu ndini wa nondo yako lakini kuma miaka 20 na kwambata ando ingi toto na mena cancer of the breast peak age in Kenya is a bit low ni between 35 years and 45 years ndio kutimi mundu muka ena miaka above 40 kana 35 years kana above 35 years 40 na 45 muno ena wimbu nondoni matuko maingi thwa ne cancer almost 90% na ndio kutimi ila mundu muka wangu na simu nambia sakitali wa nondo yakwa thimbite na ina wo most cases ito cancer na kuno zo kutimi no zo kase da akaingi imethwa makesi cia nondo it was self breast examination matuku maingi tinda kitale aingi masiasa nondo ya mundu muka usiasa blood pressure tukasisa temperature tukasisa food tukasisa kithui lakini daktari thingi they don't na njo kutimi and utalikanite daktari nienda examine my breast that's yasia nundu of course to examine a breast is very easy nundu you need to get a expressed permission from the patient nundu wa sensitivity of the breast na no zokutumi matukano no zokese edwa mundu muka na ni wathi clinic cha ciana muno alama twa ciana clinic kana kuthikura ciana usanzwa kanonde kukuona daktari for another reason no zokese no daktari absolutely wa nondo na apart from that kila device ya muno ni mundu muka esise nondo yake nundu almost 90% ya kalame na cancer ni mama manaka na mena cancer nundu mundu akilia aithamba kwa nondo yake it's not normal na kwa kusipa peke nukimbu na matuku maingi mundu muka wakathi bibo kasa kinugura kimbu na kiana telu it's very big nizo kimi umana na tenda umanete kana wena wimbu nondo ni muno yana ta ndoko that size nundu you can feel it na hicho kitu mitete device yaka muno usio kambia kuisa nondo ukazalewa mana exactly how it is no usio na aume kuisisha nondo hizi aumenge meza kana menondo na hicho kitu cancer ni affect ya nondo ya affect ya aume naka na aumengi meza aumana in fact aumenge meza aumana that work it out nondo they don't even know they don't feel it na
the only thing na kila ni tunendete matuko maingi na ngusolo mundi kanza thiwo at all nundu muno akala metho amena miaka 20 25 30 wa miame na kanza ndo makita olea nundu thina wo na bagi mundu nukwigwa na that is that vinda yuyu miaka sino mundu waethwa very active na ayenda ku lead our own life huku mwewe na kanza ndo ona wa mutunge tina muno kizia ona wa mutabia kindu very far fetched na inonete abengi muno na tuengera mo that age malea na menza kwa twetina mabine kiejo utamuita na hicho kitu that's very important ko kanza ndo the kwa wingi na no sio kisa nitamana na kila mundu wa mana both aume na ka ona etwala nini nine kulyo tuyambe ya pyo kilungu kitu chambe na etha ya chambe twabingwa TV twa mutongo kitwa nene tengewa ya kansa ya nondo na nilika na kulyo na ukulilie na ye promoni ya kibindi kina andu ingi tukuma na makangulia bala wakula sanda kitali mundu no nginyake wa wimbu wabinyeya nondo kawaida ya mundu muka tukali twingi mundu abinyeyo ailo tofautisha hata akasia yini kali ya kansa na yini kali ya kawaida ya nondo. Okay, that's quite common na makula zini kulio mala maingi muno na nondo ya mundu muka yale kutwa smooth whether wakwata dui wa kindu ukubineya now pia kala methwa na nondo sio sina mathurita maingi tunini teta wa lumpy breast a lot of lumps tunini na wapi ne kise we wani twinge muno isu ithaya na thina embwape cancer kalu endeza we say that to wimbu to the same size lakini ila ina cancer ithwale na ngange mbya kwa to wimbu to it's very easy na hicho kitimi akamu no before 30 years with that nondo kukwata bina kukwata nondo ithwa mbumu they a little bit firm lakini after 35 years ithwa soft because no ni kukwata kwa in the area na hicho kitimi ila mundu muka below 30 years no sio kaza that we kwata neza na mana exactly into no sisia na abinia no mana tina weba ku mundu wabinia weba pe pando paimbu no lazima upakwani ula wimbula wa nomo na wimbula wa kansa na wimbula wa kansa udwa muna na ngange mbeka wa wimbu as onde na matuko maingi muno wina above 30 years ona matuko enda kwa nundu akaingi tahasia tambia tenda tambia screen cancer nondo at 35 years lakini nowadays not advisable nowadays ni rabia ndo tambia kusisia at 20 years in fact even for 15 years nondo the effect wa cancer of the breast na hicho kitu after 35 years not tuona kutukuna ila mammogram na mammogram ni advice ya mundu muka akuna after every 2 or 3 years every year kuna mammogram ni x-ray ya nondo zoka na isiasa indi nondo zile na wizeda nito na kusisia cancer ni monopio ne kona na matukano tika ultrasound muno kwa agalame below 30 years nondo below 30 years tutana kwa mammogram na tika ultrasound na ultrasound can check no sisia neona kana pepe na wimbu ko the screening ya cancer apart ekakwethwa mundu ajeka self breast examination no sio kudo kaza ni wathi wa kuna either ultrasound kana we kwa mammogram muno kwa akala aima make sure kana ni wathi we kwa mammogram pakubi almost every 2 or 3 years that is adequate na is mammogram nowadays there are many Mombasa they are there kwa sasa mitonondo ni kwa sasa aingi muno Mombasa can do a mammogram Machakos can do mammogram Kitui I'm not very sure kana kwa mammogram water I'm not sure kana if can be able to do the mammogram there lakini kundu kwingi ilobito is not a problem you can do mammogram almost everywhere kuno choke there again masisa nondo cancer da nondo kwa nondo kuna zipo kwa wingi yuyu no choka pakube kila mundu ukazana ni wesisia and what take the right action kwa ndo ala mena cancer nondo at this present time kwa sasa mendo mena cancer nondo kana kwa sasa mendo ala mena mundu wo wena cancer nondo no sio ukaisaidia ni mati ya mutaratala wa daktari ini daktari urabiti wati enesa na ndukapito ukanye nundu ando ingi makila matabaki no daktari maithi makika kinukula matai kitailite na chuni choke tathi na muno na kila kingi ni ula waena cancer nondo
na ni waitiwe na ni waboie nundu pe asiaisa ingi maitu maena kansa nondo ni maitiwe na ni maboie no sio kilebinda ukaenda kwa daktari akasisia indi uendelete na keka CT scan akashika x-ray na kadhima ndakame akamana kansa ya nondo ni asio kie kana la ndie mwepyo na pekira tumeta 1 year survival rate 5 years survival rate na 10 years survival rate ona mundu waitiwe kansa na miaka 13 na ena kansa ya nondo ona kansa sionde nusio akathi akasiawa ingi akasiwa kana kansa kana yepo kana divo yes na tuwe undi okulia yeah mundu abinyi yunda sisi ya kansa ya nondo yeah ni wa ile kuigwa wo aje wiza kansa ile kuigwa wo nizo kitimi ila mundu wambia ni wimbu nondo na ni wa wo izuti kansa nundu kansa iwo in fact nithwa ni worried mundu ambia ni mwimbu nondo na thina wo that's a problem lakini ambia ni mwimbu nondo na ina wo that's easy nundu is with ne infection na infection nondo is very easy kuita it's only 2 days wana like right mwitula ula wawo no bwanesa lakini wakwata nondo yake no ni paimbu na thina wo pena thina kwa nondo no imesio wo pate kansa in fact thina wo ti cancer thina wo ti cancer edwa thina wo ni wo cancer okay. That's opposite na hicho kitu mi and wengi makwara non pia ndo mambia daktari wa nondo zako si na wo that's normal muno during periods or before the periods pia wengi mwaza da wakara nondo zo si na wo that's normal na muno ila si na wo siali that's quite normal lakini ndio nondo ni kwata wani ni muhimu itawa breast abscess kida ni imba na wakora pena wo na in fact mabranduko maingi muhimu ni ukapoleka ukatoa kitau na it's easy that's quite straightforward it's not a problem lakini la nondo ni mbimbu na thina wo that's where the problem is ni mobea ni kwacha Makulyo ma kansa ya nondo masungika pe musiaisia unakulitie ngiwaya pap smear akulitie ailite kwikwa pap smear itinawa ibinda yanata na ndawe tetesi twa mundu muka aile kwika pap smear how often yes pap smear ni test ila maana mwana kwa mundu muka na sasa maitu emwe mundu muka make sure emwando ayo kwa pap smear ni kwa pap smear na pap smear tambia kuma miaka 18 nondo cancer of the cervix ni yo cancer ila namba ile kwa cancer siaka cancer number 1 ni cancer ya nondo cancer number 2 cancer ya cervix na tumana by doing pap smear ile kwika after every 2 years kila miaka ile kwa pap smear embwa we 50 years na below every 2 years kwa pap smear embwa you are above 50 years take after every 4 years every 4 years above 50 na wa miaka 75 stop there there is no need to buy mana makwenda pap smear nondo pap smear teto atisia mundu su ena cancer of the cervix cancer of the cervix tumana tene pakubi miaka 10 embwa teka pap smear ikutabia miaka 10 kana kwano wile ukakora cancer of the cervix pemini kana ila neka pap smear munde na nakwenda na cancer of the cervix you take 10 years without cancer of the cervix that's definite embwa neka pap smear munde and there when a cancer of the cervix today pemini kana cancer zambie miaka 10 mithelu na hicho kitimi ndila siaende muno ta America na kana Europe pa mundu muka uweza kuona ena cancer of the cervix nuna meka wa pap smear kila mwaka kana kila 2 years kana every 5 years na lazima mundu muka ekwe na mundu muka makuthi kwikwa ni wati ya wa akamana kirana kwa pap smear nuku cancer of the cervix ni cancer dailo thela ndini wa Kenya na ni kwa chila naambia kumana ilwa cancer nesi at this time pai mundu muka Kenya uketha cancer of the cervix niki nundu tamina kwa pap smear pap smear su ika mina cancer of the cervix in kitana completely kila kingine vaccination na human papilloma virus vaccination HPV vaccination izuni nzanzo ila ile kusanzwa aka onde nikana kwa cancer of the cervix nundu cancer of the cervix data wani virus itawa human papilloma virus izuni yo ikwata mundu muka na kwisa ni ya kwata uketha ukutonda kwa na cancer of the cervix aka onde alama na cancer of the cervix
mena human papilloma virus. The carrier rate ya cancer of the cervix in Kenya is over 95%. Bemini kana kila mundu muka wonde ena human papilloma virus. Human papilloma virus ni kwata aume lakini paimana mausansa aume ku akanimo menda usansa nundu cancer of the penis kana cancer ya mudala mundu is very rare in Kenya. Lakini cancer of the cervix it's yet one the same disease lakini muno iko the asiaka na cancer of the cervix aka ondela moka utona they are always stage 4. Stage 4 kwati hapa. Musaisi atu ambako Saudi umuwanda tika nini tusiokethete twende na unene na wito tukaribasa ni diasu.